First question number za somli le panhina kan kalang. At zot tu pangai thawin azo na school education tho. Members on tak Lieutenant Colonel Ming Thangai lo somang. Speaker kalom me goin chu he ka zona azon zonin pahnia ron chu ka kalom le me chu po school education department kon shan ve le ngala nia a chang tungai kan minister zom tak Dr. Vanal Khana min chantur in ka zona pakhat na chu samagra shiksha Noya Cluster Resource Center CRC kan ti mai te Block Resource Center the District Project Officer DPO tele State Project Office SPO at hok turatana lak te hi engzat nge ti kha ka zona pakhat ne ta se apan hi na chuanin heng te advertisement manga engzat nge lak an ni ti min thil them ti ani ka zona to speaker Le chang turin school education department jam tu minister Dr. Vanal Thangai somang. To Speaker, Lieutenant Colonel Clement Lamhing Thanga, MLA Zom tak zona ka chana chu a zona kha kan sui bele sim mangi Samagra Shiksha Noya Cluster Resource Center, Block Resource Center, District Project Office le State Project Office sa thok turatana lak engzat nge ti chana chu Samagra Shiksha Noya thok turatana lak zat Cluster Resource Center a Sompanga, Block Resource Center a Sompali, District Project Office a Lagzat Somnga Pathum, State Project Office a Lagzat Somthum le Pahni. Zona Panhina advertisement manga in Lagzat min thil them ti chu Pahni ania ZPM Sarkar hu lakte anni. Le zabela zo turin zo azona ni tu Lieutenant Colonel Ming Thangai lo somang. Speaker ka zo bel na chu samagra shikshan huaya nisina kan soitak CRC BRC short form in soi tomeng DPO le SPO atihian na thok theilo te po la kan nia soya ni thina hei hi adikareng emti ka zo na pakhat na ni se panina nisina kan zo tum chumin chang tong hala advertisement manga lak pani te kha engti khuna la nge ni ti kha kan zo tu mane chu chu ZPM Sarkar nu la kan ye ti min chang to a pathum na chuan mami district atanga zipti tu mundanga atet suak te hi lak le tumna omem ti ania apalina chuan SCRT in Standard Assessment for Elementary Schools SAFES kan ti mai an kalpui mek hi chiang zokin min thil fia them ti hi ka zona ni speaker Le zabela zo turin member zom tak puarem chakmai lo somang. Speaker Kalome, Honorable Minister for School Education Department, Nena Kazobel Nasu, Parba Government High School akan maths teacher, science teacher, an neilu renga. Kumintel hisu dati dan omangem. Tin debasara samagra secondary school akan headmaster ka long klai di office etesin omantia. Kha jirtir tu dialogue karakan ang bangin yanda. Sisu asikul atau nasikul akan dati dan omangem tile District Council Autonomous District Council ahian samagra siksa le District Council Education Department akan administration an buai lutuka asan su samagra siksa CRC le BRC ka arsan lakin ang ma District Council Administrative Department nen kan ang ma cooperation le ang ma kung kay na omya lowin antok ta nisina kan Minister jam takin soyangkan
samagra siksa sikul tam takka sikul zirtir tu pani so in ti kha ania masa zirtir tu pani kha son sikul pakat aran te tolo subangen district council zirtir tu kha da belangaya hata khan asamagra nen kan eng makung kai na omlo son administration hi buai ani tunma angkan education department administrative department nen anga mok ingkung kai na nei do cooperation nei do khan tunma anti angkan thi thei dan kong omem thì kha jot dua tin atu shrimprimin samagra siksa zirtir tu kan la mundanga an attest wa khang sikul taka samagra siksa tang kanan la si district council zirtir tu in dailo khara khan khang sikul hoka ran kha athailo ang klugani hang jong jong ka da let dan omem an appoint na sikul chawa khan thì kha jot vele kalome le zo ben le zo turin members of the puje jelal pe flu elo somang Speaker kalome School Education Department changtu minister chana kata na ka zo na hi tle min person dewa mar chu changtu minister khamin chan thei thau kan be se ya bialami puite an chak si ya na thial district mi puite bikin kan NGO te sub headquarter OMA tele abikin MZP ten thei top chuwa dai building kan nei thei tura an lo nor man lo la kha sak mai thei tura kan han ngai line tu thlengen malak na lo lawa kan hak lel to se hi nge chan min shil fiat tur khan kan ngiang ha la dai building kan nei thei ngai pokan be se ya mi kong hai ne kan thlen chin ti kha ka zo na ni e le kan members te kan pharnual ba ya poi mo ponianga oh nia kan hule ka maro chu an pharma khoploma tur kan ho te ka maro chu ruling kan lo dei to sia zo lo dei tu ba ka member dang pan kan ti sia kan to pele chu khoi an zo na dang hena tu le do sia min se thiam bai ula a minister in som te ang school education chang tu to Speaker azona nei tu Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga zona CRC BRC DPO le SP wa hian te thok tu thok that theilo nom hei hi kan en chiang me ka employee review committee te kan neya tun hai ringot po he lampang puthang te bia lampang a hian pakhat chu thok that thei mia lo lo in dan yoma chung te po chu kan mu chuak le a lo lak ringot du thok pe si lo ani lo pon tu te na mo an fa te an chung te du sakamon lo da ang kha kan hai chuak zo zowa a then chu honorable exit ani deuh bera kan hun kan pe a nga then in ban na an thelu ta he tianga thok that thei si lo lo ringot du ho hi chu he kan kal chho lenga tuna hi chuan employee review committee a po ka howangai to turin chhop chho turin kan ti to se son zo chuan I ma kan langa an thok thei lo ani chuan an thonang ti kha ka sure po ni ta ngal sela tin mami district atanga attach wa hi hei kan member senior Dr. Al Thanglen apon aron soi to a purin tluanga MLA zom tak helai mun min telpui thei talo khan a soi thina kan sarkar ma thil a khani dewa attach le ta attach wa kha lak le repatriate in du ni chuan soi ho deuh to po nga yang tu te chung te mo tu te nau te mo tu te fa te mo khan ni fura hei hi kan ti don ani chuan I ata tol deuh hleka ti te po nga yang tu te mo han on tlan le sianga minister hlui MLA hlui te ho khan on tlan le chu kan party roi tu te mo kha tu na ya po kan repatriate kan ti khan an on phone tlat si ni minister hlui lok tak tak
te pon mi ron khola kha chu kan attach suania ti danam lo mo ron tia a har khop mai pu speaker he chu ata to le ro chuan kan ngai tu nga ya tin union minister tum ni ka muin he thil hi min soi pui to a mamita union minister ten lo zin thina nioma chunga te chuan khulama tring lekha te representation te po lu tin ka ria a minister te chu lekha lo in pe chonga india rama attach suwa mani po sa lo tamna berin ni hia lang ti in minister in min soi pui to a heng ho hi in da le lo chon nakina samagra atang henal ho hi chu kan pai to mai anga state in en kol po ngai to nga ti in fiam thu deuh si hian ti tak si in min soi pui to a ngai to na sen thu ngai khop maya chu chu kan ta lang vele ni tin a zo na dang pakhat le chu SCRT in SAFES Standard Assessment for Elementary School an kalpui dan hi chiang zo kin min thil thengem ti ni a na tuk le kan wine up dona ta chuan akim chang zo kin kan soi anga tuna tak hi chon toy teng kan report anga he thil hi tun entram exam an nei zo ta ka khan e man tran ania Mizoram a hian school kaninang lawa ziti tu ten phek chan ve in exam paper te zo na te an lo zia ka blackboard a te nan ti deuh chawa kan zo na level in ang lo lutuka he lai an len chhozel high school an kal khan zirlai ho te an thiam na ain ang lo nuk mea chumi wang chuan Mizoram pumpuya sarkar en kol school le aided school a hian ti phot ni ro second ti a tuna hian kan kalpuya changkang a thakop maya no pang ho mo zirti tu te in thiam lo lutuk vati tumna ni lo no pang ho khan zirna thazok zo na changkang zok nei sela chumi phang chuan zirti tu te po in buat sai chho sela kan tia an paper check te po ava en dikava kher po kan tumlo amaro chu a thazok ka chuan ke pen kan tumawangi tian kan han tia tuna chuan class pahnia kan kalpui chawa nakumatang chuan pol thumatanga pol ria da hian ti kan tuma MBSC pon pol kwa hian tiang hen so na standard question hi an pechua kanga chumi phang chuan ti ani don ani chon heta hen kan soile lok du chu pu speaker toy tein paragraph nivel a omanga 2000 ten zo nan siam let don ani he thil hian zirlai te a an mani ngai tu na hemi innovation asap tung takin innovation te intuitiveness curiosity ti te ning chu asap tung takhian an da na sa khami kha ati bel kan ringa thil thar mu chu ko nga te ngai tu na sen ko nga te man son pha kan be sei ani puarem chakma member zom tak zona parwa government high school maths teacher min pe thengem ti khachu kan lo ngai tu anga tuna hian high school maths le science teacher som ve la turing kan in buat saya khamia khan school amamo anon report te khatinga tang khan pek tum mania khami zinga intelligence jong kan pengeng chu ziti tu nei lo ka khelo chu som hi chau kha phalna kan neya som ve Mizoram pu manu china ka soinga kan in dailo na sa se ziti tu science le maths b ka stiang chuan abial anga semrol kan tuma bial khata bor lui lovin amamo na la ya chuan pe kan tum ani Devasora secondary school headmaster rongtlai diowa da hari patri theining em ti hi chu kan lo enanga boi thak deuh chu diowa hian dio ta na staff lak than khadom chuang lowa ziti tu train rem chanang anga po khomania tuna hian sarkar atangin LDC po ka se sol ni lo chon mi somriat la phalna kan neya kumina somthum kan la phota chuan kemi kum thara hian adang kan la lenga chutiang chuan ziti tu te kan po vak ti tlem nan hian ma kan la chho beka chunga chuan chumi huna chuan kan lo siange voi khata la let but chuan dio kha atlu sok vele thei thawa ziti tu tha te in po kho manga ya chumi ni wang chuan kan lo la le tang ka ting hal ngot ngam lowa amaro chu LDC tenen athok tu tur khate kan semrol huna ero kha chuan kan lo siang chu kan official te po khan mi lo chin sia saksela a thange tin ADC khongai takin
ka zot na khamin petasilo kan minister ina soila lo ko du song te high school kan science teacher kan nei lawa kan minister zom tak pai minjiak sak to ma se tun thleng hian dala ni lawa an lak thar tur kha min riat sak ve ram te se kan tin chu song te pi zona ron zo bel chu ni deu speaker kabila pok hian ni khatia kha om nuala ni ka soyang khan maya kan education som ve chok kan nei sia in dai lo na sakha mai ti khadi som ve chok kan nei don sia high school le science nge neng science le maths a khan a bia lang dewin kan sema chong te a son an lo tlema i bial mun danga angai lo ni kha chuan kha tiang chuan lo hriat kan lo tumange in ADC hian samagra siksha le district council lam har sanna thin ti kha chu in soi tlai ma tram ha sa te khan lo soi vak to turania ti kha ama pung ka chana ning ge sia speaker kan control ti na lo tu na hian te to lo reng ADC lampanga soyangai ni chu so lampanga in sarkar thawa longtlai te po danga po soi ho in lo soi ho de wanga ing ge so lama ke ni kan sarkar ve che lawa governor tenen te speaker hla hi apoi mo khop mai sarkar ma sa pu khan kan soina sa tun autonomous council subject ani elementary hi ma se samak SSA ni la khan district council ina en kola samakra ni nu hian sarkar ma sa tang khan chu sak an ni zo kan ni ti kha soi hla hi school pakhata jeti tu pan hi Mizoram le district council te om kopa provincialization apu khan ani thawa aboi tha khop mai solai su zir chian de watha nia pu speaker so kan ma sa tang local da na kha kanan chom so ve si chu nia amar zu athat zo na tur ani chuan angai to na te kan lo seng anga tin sola a government school sim a hi chu tuna hian rom manna omme ka district council kuta government school hi da kan dua amaro chu ama in he thila hian choice an lo in petoa he lampanga state sarkar hnuai kom du ti in du thanna lo in petoa anni ho khan du thanna kan in petoa he tiang in ti le chuan kot kalte po nga yang ti lekha te ron luta ka wangin anni ho ti puya ngai ti nia tiang chuan thilin thial me ka om ti kha kan talang tel vele du ani chu chuan pu je lo pek lua ziti tu atet so ti kha porem chakma zona kha hi lo la oma ni chela ka soi tho khaning ka sia atet so hin tam khop me so lam pang po ni tho achim lam panga te ama mit lam pang le achim lam panga po si ha le longtlai lama hian atet so an tam khop maya heng ho hi a theyang ang he chuan kan repatriate ani transfer order khan en ula repatriation order hi kan ti chuak nemania a then chu suyang khan tu te chung te mo tu te lo da mo ten lo nia har khaum le thinam phel thiat nei le kwal khan lo nia mong chang ro chuan ti school jirlai ho ham chat na kha ngai phoi mon ni sela ni mai nia tram ma sa atet so te kha kan da le chuan a boi ma sa tur kha chu no mani pu speaker om zenein ta tolin kan tiang tia kha chuan milongai chang sela ni lo chuan a boi tur zo ka kha ron kal tur kha tu te mo khan ni le sia a boi thak thin chu kan la le tang ti thoi kha ni big lo dik tak chuan tram ma sa po an repatriate tam bi kem ni ti kha ka zo na ni repatriation kha ati le thebul kan an sarkar ta sarkar thar kalphung thara chon be senan lo nei sang ta viau po ni ta he chuan a theyang ang chuan kanan ti trana lo rem chang lo pal te oma khanga kha chuan private school a thok phei chu kan la let deuh thak thak ani private school a thok ho hi chu arem chang lo kan ti thil tam tak po oma hindi teacher po sei tur tam ome chuan puje je lal pek hlua member zom tak ina azona na thial dai chung changa khaten dar vek kani to work order po pe kani to amaro chu na thona tur huna lo ko kha fura po kal theilo
nam hun alo ne mun dang zon le ngai ka te kan zong le chu ti lai tak chon central lamin tum dang an ti ngai mi alo spill over khami lo la tho lo kha hei chu akum le ron deal thale ro an tia tuna hian a sanction le en lo hi kan la dong che lo wa kan le me kan ni a hriom khop maya tin MLA atang maya kan ti top lo chau ania MLA ron tang khop na ron kal thina NGO te ron kal boka dai te hi sarkar hasain khozola le na thiela din turin ma lo la to a amaro chu sanction post siamalo ni silowa dai thondon chuan group A aziti tua sanction post som hi panga neya chuta chon da kha nga ya ananti chinga hian som hi pali ne nga ya chumi tu tur chon kan sum hena dain kan hrelowa dai ziti tu ho hi samagra pa nga ya nga 90s to 10 ani lowa tuna hen achan ve do ni state sarkarin an hlo hi tum to a group A hlo an la a hau tak ma hetiang ti hlotling tur chuan a hau tak khop maya kan NGO te kan MLA te po kan in ngen to a building sak hi chun lo ti to amaro chu hemi a post no kha tur ero hi chu a sana ngai tu na sen le fe ngai don kan zowem akal tur te hian an dayang em ti hi a sana ngai tu le ngai ni ti kha kan soitel duwa an zom viau na a sanction post ange ruam han sa lo mi lo building sak ringot kan member pui kan senior Dr. Thangte na ngai mo mai kha lo thleng pal hlo mai hei hian kan lu ti haya kan boi pui me kan ti kha ka chana ni